Zdravo ljudi, Joana ovdje i danas ćemo preći još jedno veliko poglavlje o ličnim financijama. Do sada smo razgovarali o tome kako da povećamo naše prihode i to jeste najbolji način za poboljšanje naših financija. Ali zar ne bismo trebali da imamo i plan B? Ako želimo da poboljšamo ravnotežu između prihoda i troškova, naš plan B je smanjenje troškova. To je upravo ono o čemu ćemo pričati danas, o jednostavnim, svakodnevnim načinima da uštedimo novac. Ali pre nego što krenemo dalje, zahvaljujemo se platformi Freedom24 koja naš današnji video sponsoriže. Ostavila sam svoj link u opisu ovog videa i koristeći ga, moji dragi ljudi, podržavate moj kanal i pomažete mu da raste. A pošto smo tu, lajkujte ovaj video i ostavite komentar. Jednu srcu. Može. Pomaže mnogo sa YouTube algoritmom i hvala vam od srca na tome. I naravno podelite ovaj video sa nekim koji je zainteresovan za ovakve savete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo financijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Nećemo gubiti vreme na uvod, već ćemo odmah preći na načine za uštedu novca. Prvi način sam već testirala na sebi i na mnogim prijateljima koji imaju isti problemi shoppingholičara. I ljudi, it's working. Prvi korak je da dobro proverimo našu e-poštu i da se odjavimo sa bilo koje newsletter liste kojoj smo dali naše podatke, pa nam sada šalje ponude i popuste. Tako će nas u jednom trenutku, koliko god da ne čitamo mailove, ubediti da kupimo stvari koje nam nisu potrebne. Kako to znamo? Kompanije ne bi trošile resursu da nam šalju neželjenu e-poštu ako im to ne bi donosilo profit. Smanjenja troškova isto je i kada počnemo sa zdravom ishranom. Nećemo kupiti sladoled i staviti ga u zamrzivač, a ako ga imamo, poješćemo ga. Da ne bismo došli u iskušenje. Drugi način sad je da ograničimo koliko možemo posete frizeru ili kozmetičkim salonima. Ne kažem da se vratimo u pećinu, samo da probamo da neke stvari uradimo sami. Bukvalno možemo da nađemo tutorial za bilo šta na YouTube-u i uštedimo novac radeći to sami. Kao što sam već navela, ne znači da moramo da prekinemo sve posete salonima. Istih bit će od pomoći. Ja ovdje nisam najbolji primjer. Idem kod frizera 2 puta godišnje, da nije možda u meni problem. U svakom slučaju idemo dalje. Treći način tiče se naše kupovine odeće. Treba da utvrdimo korisnost odeće koju kupujemo i to uporedimo sa cenom. Evo i primjera. Želimo da kupimo patike i rećemo da one koštaju 200 evra. Nosit ćemo ih dok igramo tenis, tomog odmora, odnosno samo 10 dana. Da li nam se to isplati? Idemo na drugi korak. Patije koštaju 20 evra dnevno. Hajde da to prevedemo u naše radne sate. Ukoliko zarađujemo 800 evra mesečno, to znači da nam je satnica oko 5 evra. Samim tim mi smo morali da radimo 4 sata da bismo zaradili za patike koje ćemo nositi samo 10 dana. Da li se to isplati? Ili su mi dovoljne patike koje već imam? Četvrti način je da iskoristimo prednosti usluga koje su besplatne. Umjesto pretplate za platformu za digitalne knjige, možemo se učlaniti u lokalnu biblioteku. Možemo ljudi, možemo. I ista stvar je i sa različitim aktivnostima. Rekreativni sportovi, ali ih mi ponekad odbacujemo samo jer su besplatne usluge, iako to ne znači da nisu kvalitetne. Hajde da im damo šansu, možda nam se svidi. Peti način koji dolazi sasvim prirodno, pošto smo već otkazivanje istih, već ukidanje
Recimo da imamo 10 evra za mesečnu pretplatu i obnavljamo je automatski. To znači da ćemo platiti 12 puta 10. Ali ako moramo da je obnovimo ručno, isključujući slučajeve kada kupovinom godišnjeg paketa dobijamo popust. Recimo da naša mesečna pretplata ističe 10. u mesecu, a mi idemo na odmor, prekidamo pretplatu, ali našto ne remeti. Ako imamo više od jedne pretplate, umjesto 12 puta x iznos, plaćamo 10 ili 11 puta. Da li smo ostali bez naših pretplata? Naravno da ne. Da li smo uštedili novac? Naravno da da. Šesti sad i posljednji način za danas je za ishranu. Trošimo na hranu kalorija. I ne govorim o merenju namirnica, brojanju kalorije i tako dalje. Ja sam samo i sebi postavila mesečni cilj za pripremu svojih obroka za svaki dan. Naravno da nije lako, neophodna dobra organizacija dana i dosta sati provedenih u kuhinji, ali postižemo sljedeće. Ne ostajemo gladni, uvek jedemo zdravije i ujedno štedimo dosta novca. Ako moramo da izaberemo sa kojim od navedenih primjera ćemo da počnemo, neka da bude ovaj. Umesto za ceo mesec. Ali pošto ne volim da idem u supermarket, za kraj idemo malo naći ćemo način da potrošimo novac ušteđevinu. Govorimo o tome kako ćemo sve što smo uštedili način ulaganja je vrlo lagan. Kliknemo na link u opisu, nas investicioni račun i hvala za to. Kliknemo na polje transakcije, kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. Tako smo napravili balans između štednje i trošenja novca. Znamo na kojih 6 načina možemo da uštedimo, a otkrili smo i najbolji način investirajući u našu budućnost. Na kraju, da se još jednom zahvalimo platformi Freedom24 koja je sponzorisala naš današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa. Korišćenjem istog podržat ćete besplatno ovaj kanal. Vašim komentarima. Ovo je sve od mene za danas. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu.